الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين وتركها دون ترسيم. Au Maroc, nous avons eu Fès et Marrakech qui ont débouché sur la constitution d'un empire. Alors c'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. N'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie du Maroc, pour rattacher à la Colombéchar. Toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine. Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara qu'elle n'a jamais possédé, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'existait pas. L'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite. Elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde. Colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs. عبالك باللي nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas réglé son problème identitaire. اليوم 52 سنة بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا. كيسملوا en tant qu'Algériens. احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواعد في التاريخ، هايمين، nous sommes des clandestins de l'histoire. أشار لي أنها شبكة مغربية مش شبكة جزائرية. مغنية معروفة بليزيبيس لخاطر منطقة حدودية مع المغرب. مدينة اسمها مغنية جنب الحدود. طاجين مغرب. Comment ce système a tenu 57 ans? Il a tenu 57 ans parce qu'il est basé fondamentalement sur le mensonge. الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين وتركها دون ترسيم. قدمت فرنسا عرض إلى المغرب تقترح عليه إرجاع ما اقتطعته من ترابه وألحقته بالأراضي الجزائرية مقابل تخليه عن الثورة الجزائرية. رفض الملك محمد الخامس العرض والمقترحات الفرنسية وفضل التفاهم مع قادة الثورة الجزائرية على أساس تعهد خطي موقع من طرف السيد فرحات عباس بوصفه رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. ومما جاء في هذا التعهد إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تعترف من جهتها أن مشكلة الأراضي التي أقرت فرنسا حدودها بصفة جائرة سيتوصل إلى حل في شأنها عن طريق المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر عندما تحصل الجزائر على استقلالها. إن المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني والملك محمد الخامس كانت تنص على أن يتم تعليق قضية الحدود حتى تحصل الجزائر على الاستقلال.